god hoćeš. Да видат нашите читатели. Од она што го слушнав, што можев да го слушнам на денешната пресконференција и од она што го видов по вчерашната промоција во Белград, проектот реално многу ми се допаѓа лично мене зборувам, меѓутоа и реакциите на публиката се неверојатни. Коментарите на српските портали беа браво царе, ова го чекавме, ова е музика. Дали кога ги правевте песните, баш на тој момент атакувавте? Pa nisam ja bio toliko svestan, ja sam se malo i plašio da napravim nešto ovog tipa. Ja to imam recimo i mojih 50% mog koncerta, dva sveta su moje pesme. A onda od drugih 50% ono što sam ja mislio da može da bude dobro u ovakvim aranžmanima. Jer pogledajte jednu pesmu od Tome Zdravkovića koji je suštinski Toma bio narodni izvođač. I mislim da kada čujete njegovu pesmu u ovakvoj varijanti, sa pevanjem koje je malo promenjeno i negde vuče na 60. godine, ne čak ni na 70, nego 60. godine, onda shvatite da je to evergreen, da je ta pesma evergreen. Ovakav muzički projekat samo daje još jednu šansu toj pesmi. Da neku drugu dimenziju produžava život, svakako podsjeća, ima tu neku reminiscenciju u svojoj strukturi, ceo ovaj projekat. Znači, to su pesme koje smo možda nekad i zaboravili, ali je uvek lepo da se setimo takvih najneverovatnijih žanrova, odnosno predstavnika nekog žanra, kao što je recimo pop rock ili punk. Uzet ću Električni orgazam koji je napravio pesmu Ja sam težak kao konj, koju sam ja voleo kad sam bio u gimnaziji. Ja sam svirao i onda sam ja rekao, sad ovo neće biti brzo, nego ću ja napraviti jedan lagani swing koji će napraviti tu pesmu zapravo predstaviti na drugi način. Onda sam pozvao Gileta da dođe u moj studio i on kaže, pa ovo je hit, ovo je super, mislim, ova pesma će dobiti neku, reinkarnirat će, dobit će neku novu dimenziju. Tako da u tom smislu sam bio siguran da radim pravu stvar, a nisam bio siguran do kraja da li je ta pesma. Ja volim, recimo, pogotovo što su ovi koncerti pred Novu godinu. Ne kažem, to neće možda biti i u martu, ali volim da kada su ljudi pred Novu godinu lepo obučeni, tu je negde u vazduhu ta novogodišnja, prednovogodišnja atmosfera, euforija, možda ima i snega, a onda se ovako u ovaj divan prostor sednete i čujete te lepe tonove i taj odabir pesama koji je potpuno drugačiji i koji obećava da ćete vi posle koncerta biti jako raspoloženi. Рековте некој одабир на избор на песни, може би изборот е малку чуден. Каде е твојката помеѓу Тодоров, Ван Гог, например? Случајно ја видов листата на песните која што беше објавена по телевизија, затоа и... Jeste. Pa eto, to je samo pokazatelj, recimo ja to volim, ja volim da te pesme čujem u originalnim izvođenjima, ali sam siguran da će ljudima da se dopadne i to kako ta pesma zvuči na drugačiji način. Jer će mnogi ljudi reći, pa meni se ovo baš sviđa. I mislim da je to jedna velika čast svim kompozitorima, uključujući i mene. Jer i treba možda pesma da bude spremna da doživi takvu vrstu transformacije. Некако ви тргна за секој нареден проект, коментираат луѓе што е музика, што е лепо, какви гледни думања да видиме што е музика. Ima. Ovo volim da, ovo ću sigurno, Bože zdravlje, da izvodim svake godine, počeo od decembra, pa ću iz godine u godinu možda ubacivati još pesama, jer to možda bude interesantno. Ajde vidimo šta će ove godine sada da bude aktuelno od pesama, pa sledeće godine će biti neke nove pesme. U tom smislu, ali svakako da uvek imam ideja. Čovek treba da bude vrlo oprezan kada su želje u pitanju. Kao šta želiš, pazi što poslakuvaš. I onda u tom smislu, ja se samo, opet kažem Bože zdravlje, samo to treba sve izdržati. Meni je mnogo lakše da napravim svoju solo ploču, jer tu sam uglavnom sam svoj majstor. Ovako sam idejno majstor, a zavisim dosta od ljudi koji mi pomažu da to sve realizujem. Znači nije sve do mene, onda sve to moram držati pod kontrolom i to nije nimalo lako. Да, обаче луѓе во прашање. Много. Имавте можност да го видите накратко и театарот и да ги видите можностите, дали мислите дека ќе се вклопи Divan. Meni je žao što nismo 7 dana za redom ovde.
napravo. Mislim, to sam hteo da kažem ljudima, broj karata je ograničen zbog kapaciteta Makedonskog narodnog teatra, ali ovo su koncerti za ovakvu vrstu programa, za prostora. Ne kažem da neću ponovno imati koncert, ovo je klasičan, na stadionu u Griftori, siguran sam da hoću. Ali ovo je nešto što zahteva onako jedan dress code, zahteva jedan šampanjac na početku ovoga dana, odnosno koncerta, zahteva jednu prisutnost, ja volim da vidim lica ljudi, nisu koncerti uvek 100.000. Znači, zato je broj karata ograničen i dolazimo, moram da vam kažem, sa ogromnom ekipom, dolazimo sa ekipom čak i brojnijom nego kako se zove kad smo imali koncert na stadionu, u smislu ima nas 24 samo na bini, to je puno. 24 zavisi da ćemo raditi sa više back vokala, može čak i 26, to je mnogo. Sad, svih tih 26 ljudi treba da bude. Zamislite koliko je to sad, opet pričam obroka, spavanja, kolika je ekipa. Sva sreća, pa ovo divno mesto, ovaj teatar, ima infrastrukturu koja je potpuno na svetskom nivou, baš sam sada došao da pogledam, mogućnosti su velike i tako da ćemo mi ovde uživati i u smislu produkcije ćemo imati veliko olakšanje, jer je kapacitet i infrastruktura Makedonskog narodnog teatra vrlo su veliki i zahvaljujući tome ćemo imati udobnost. Tako da, eto, ljudima želim da svi dođu na koncert, da negde osete ovu vrstu atmosfere, karte će sigurno brzo da odu i tako da mislim da ću ja da uživam. Volio bih da možda otvorimo još jedan dan, jer mi u tom turnusu imamo samo jedan dan slobodan u toku decembra. Da, vi dobro da vidite napravljeno raspodelu. Jeste. Zašto izbor odpadna na Skopje od Skopje? Pa ne znam, zato što mi je ovde bio najveći koncert, nekako, niko mi nije rekao je prvo Skopje, nego eto, da. Palo mi na pamet. Emotivno ste, brate, se Pa, da. Освен, или овие песните кои што сте веќе спремни, што можеме да очекуваме друго на концертот? Дали сам претпоставам дека веќе репертоарот е смислен или сте уште се доработува? Sve je smišljeno, sve je završeno. Potrudit ću se da do kraja ovog meseca snimim još jedno 5 ili 6 kompozicija i da ljudi koji dođu na koncert mogu da imaju CD. Lepo je da imate CD s takvom vrstom muzike. Jedva je čekam. I ja jedva čekam. И уште едно прашање за крај. Освен простор и време за работа, има ли жилко време за приватен живот? Бидејќи постојано сте актуелен или... Има, него ovaj projekat baš me melje. Već 2-3 meseca i mislim da nije baš lako, ali volim to što radim, tako da onda ne mogu da kažem, ne mogu da se žalim. Sigurno kada sve to postavi na svoje noge i kada to počne da bude koncertna priča, onda ću imati više vremena da se posvetim. Naravno, posvećujem se i svakodnevno. To je to. Јас ви благодарам, се гледаме на концерт.